makokala. Sidila le ave o se makokala sanga ka ko fa msingonga. Au mai ese la ko fa ko nga fo ele inga ye mafayonga on pe mawai ka ko pulenga wafu ia vaia. Ai se ifa ese makofa ka ku ka fa skue mai makoko pela nga la o lo ofisin ia pulenga o fa skede o la ikala funga ia le al company ale. Ia pe menanga o la kula i mai sa va ile mule ia. O ke le mfainga o kalango ku pe se anga muai. Pe ole kulanga nga o va foi ngi o tanga vai a mal fa fonga fo ela tunu o va ai la lo kula fongo lo office i le ministry ka kaula va o nga ile o fenga luenga i lungo va ai o makwale ai ma se o ko i lungo va ngi se fu ia pe la le kulanga nga o se upule kulanga foi le kula i mai ai o le mala i lungo va ia ele o mau e mako kulanga nga okay lola wo ka u sa vai utak pochi kai pia la wo a ver so ngai e tim kanga luenga foi mu e minge so ngai le kinga yo mena e fia sei ta la fure no poi kala foi le company le singa i ka ko pulenga wa o lenga foi lo mai pulenga e ke o kursa se me o kursa la wa fe ia le kulanga o me fonga le nga mafuai o nga faile makokal sanga i o ile famasonga o nga o le nga manga koe whakau kui wa ia si kau fasku e mai le kupele ua le maua ka kopulenga wafu ia la ko parking fees o ia mali whaunganga fo le kise kongo lunga lu wafu o se tala noanga mali mi staff la wa inga mga aluenga te tele e au fia ile pulenga wafu le tō whaolo a whawhiti wa ai. Mai au inatu le nei ripoti e le i whaamautu ina mai, pe fia ni wa whangotana fia le whaavelawe tau mu, le ana tūla i mai le aso lulu le vāso nei, i le wafu i sāle no longa. Le aso luas ful tolu ma le luas ful wha, o le masina le nei o November le tau sanga nei lua o lua wha, wa whaamau ina nei tala wha asolo pito le atina o tangata tā whao mai i Samoa. Ona o aso ia nā whea ire ua futere ia pia se meri tere lau pasese, ma taula ai le po atoa, ai a ngā i pasese no nofo i whale tari malo ma whale apitanga, taula la tamai le taulanga. O se teimi mua lea ua taula ai le po atoa se meri le wafu au tua le tunuu, ai tā whawhau pasese i whale kalapu ma whale tari malo, ma whea fo i o tātu whale ainga, mōni tā mawhitanga. Wa whaalia le pulenga o tangata tā whau mai i Samoa, o le company o le Beef and Brothers Enterprise, na wala mai eilea meri lau pasese mao se tau mawhainga lea company ua whaatino, ina ua mai o na awa iatu i se whaata singa tere le atina au tūlisi, mai meri lau pasese na whaia lea i Amerika. O le tausanga nei ua whaamawina ai fo i lau whainga o meli, e luas furuono ua awhero tātu watino. Ma o le luas furu wha ua mai o na malanga mai ma pasese, ai to e lua meri te tele o le a awhero tātu watino, ina nā masina fau o te sema. Stasi leo tau tua i latina o tangata tā whao, o lo tele ai se leni o lo maua mai ai, o meli lau pasese. O le sitia i peo tau mo whainga le toe whaafo i o latina o tangata tā whao, i se tūlanga siri atu na maua lunga ma le lei o wale tau tua ino tūlisi, e whapenao na awhele atunu. O le ua wha i loa i pūlenga o tangata tā whao, le te tala i nei o se isi au nanga tau whaletani malo o wha au popo i isi no fuanga, o lo wha mautu ai malo tā whao mai whafo, ai mai se fo i o tātou lava tangata, o lo wha o ngā ina au nanga whaletani malo. O le Survivor Beach Resorts i whalelatai, o fausia i le no fuanga o lo i eise matawhanga tere la uneone, na pu e ai le ato le Survivor, na se whale televise i Amerika. O te tala nei mo malo po turisi tā whao, ma le lau tere le atunu e fia whao ngā ina, lea whale tali malo. O le tali ngā malo talua i nei le whono malo le tāu pulenga, na wha mautua i lea whale tali malo nisi o tai o malo, ma lato usu ngā whono. Ma o se au nanga o tā ua le pulenga o tangata tā whao, na vi ia ona o le lei tā pena i ona vaenga uma. O le company ana lea whale tali malo, o lo lato pulea fo i mawha ngai o ia le whale tali malo lau i loa, o le Rainmaker i Amerika Samoa.
O le talaina o le Survivor Beach Resorts, o te talai le isi whai te toa, mō awa noa whainga luenga. O le tau nuona o maise whai unga le whaamsinonga mawalunga, i le talo sanga te tala itua ma le vai ngā leo leo, le toa sfultasi o tamatane o le nuu o le whanga o li, o lātou i oe le mōrianga o le wha o lima, ma le mōrianga o le ave wha malosi o se tangata. O le au audio le sonuro le vaso ne ina wha tūlanga au mai e le wha ai unga, le fionga i le whaamsino o le whaamsinonga mawalunga, le sunga le a tau o le Sir Darryl Clark. Pei tai ua talo sanga le lo ia o Alex Sua, o lo tūla i mo i lātou o mō lia i se avanoa, se i sida le iai i tō laulaunga leo leo, e whaasino lea i mōrianga, ma tā pāni fina ngalo i lātou o mōlia, pe lātou te talia pe te ena, tō laulaunga leo leo i mōrianga, lea tā ua o le Police Summary of Facts. Las faride nei o le ato e vala ua i le tālo sanga i te tala i tua, po le bail application, a i lātou o lo mōlia, ai ua whaaua u pēra tāu fia uma i lātou e tō sfultasi, e au fia ini matai matau le lea, e whaatali se whaai ungo le lātou tālo sanga pe taria pele ai. Las faride le vai o so asau, o lo whaatulanga e lau wai se whaai unga i mōrianga o le wha o lima, ma le ave wha malosi o se tangata ua i oina i lātou, o lo tāu fia, wha pere tō tasi o se isi fo i matai, wana i oina ia mōrianga, ai o lo te te e le mōrianga o le whaia leo se tau wha amatau, e wha o ai leo ti i se isi tangata. O tau wha i wiu le nei masina o November, ai fōtua i mai le masina wha i o le nei tau sanga o le awhenga i eile tō te o tangata whainga ruenga i le malo, wha pēr pīsi nisi tū maoti ma malo longa, o le kirisimasi ma le tau sanga whaurua o lua rima. O mautua so malo lor kirisimasi ma le tau sanga whauru tātou tinu, le epa u le asolulu luas furu lima, ma le astofi luas furu ono te sema. Wha pēr le asolulu le asomua mua Januari lua o lua lima, ma le astofi le asolua o Januari o le tau sanga whau. Mo tangata whainga ruenga uma le malo, wa iei maso malo lor komisi, po Commission Holidays, e wha o popo i aso malo lo masani o kirisimasi, ma le tau sanga whau. O aso malo lo i o komisi, mo le au whainga ruenga le malo i Samoa, le asfraide luas fulfitu o te sema, ma le aso ngafua tolus furu, ma le aso lua tolus fultasi o te sema. O le isi aso malo lo o komisi, e mo na o tangata whainga ruenga fo i le malo, o le asfraide tolu o Januari lua o lua lima, au lumana i eide to ea e uma o tangata whainga ruenga le malo, i le aso ngafua le aso ono o Januari. E iwa au nanga le malo e patino i mtanga ruenga le afa awau nisi o lato tautua, e mana o mia pea i teimi o so malo lo, e pei o le au nanga le soifua malo loina, o leo leo ma le vaenga o le fui mu, ma ngā ruenga la veai, o fiso le tau, o le ofiso ngā ruenga la veai i teimi o wha vilave wha le natura, wha pea au wala o wha asara launga i le tio, ma le televise o lo pūlea le malo. O tala i o le ne yaso, E silia ma le se laufale o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atua i le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō loa inga i Samoa. Mō nisi whaamtalanga wala umai le olua tasi o Valu tolu tolu, lua 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 tolu, po le info@pacific40.com. Nau tau whaponga maro si tātou tunu o lewa nātu muli o tātou tala e pēr whaponga e le so. E le tautua mai le whionga ia ngaruan ranga tanga waia, tipi au tanga waia. Moi e le lofo le li e molo to so folo mato wora le so atai au spau ponga tala mai si o tātou tunu o i Samoa. Sta venga tala tau mōr si pil maro le tātou tunu o lotu molu pera pa moina o ki lani lua su lole maurungoro iai. Lona mahanu le fiafi e spul mole ono pa asolo na bela i tātou. Sabi dengi mai sau te sipo sulu la au wapo inspiring au ki lani i le so. O le vainga mga tai au. Tātou ngātu le asparoil pa uti munga awa po le aso atai au los pu tolu le maa whanawhana mo le aso paroile ia marona manu le fiapi e spulu ma le ono pa pēnā po e winga le tau ane mai le astronai pa uti munga awa losu lole bera pa mawina
i le aso tona i malon maru le pia pia spul ma le fitu. Ia pa pena po uwingo le tau gani mai le sa. Ia tari tonu e le bau iari tatoanga i manu ta po ai. Tu pa ta seo to pina ngana mo tato roto e amele vi inga i le atua. Ia wawono mea matau ono vi inga. Pa uti munga awa po ile sa lua spul tonu. Le bena pa mauna mai le sa malon maru le pia pia se fulu ma le ono. O le vainga se i le ngata i pale mo i la tolo ta pena iai. Ia wase a mai moana pa le tonu tau le sofa pena po ia tae ao e o tua la sto nai. Ma le tau le sa ia a ka api lo ba api aru loku. E o tu le zungpua. Ia mkua ma ngai ia le tau. O malo sau di ngaro tu le sa. Ia ta pena pia pia le o mo avelo vi inga le zungpua. E kele wangia wi a moa. Ia e pa mua le tatu te maa le langi. Ia e manu iai mea uma. O lama mea wai silipia ta pena abi lo sa. O ante pe tupu maina ta pena. Iai lo fa ora lei. Ape po le telefoni pe avea e ono ni maa ave ona. Ia mkua wako lei. Ia le lama le ta pena. Sili lama le pui alo tong. Tia pare ianga ngela karakange. Ia pau tuanga le water safety ni sila maritime ni sila. Tanga le wenga le ACC. Vabe atu tai sua i au kilani su tolu milu te tai le ono i le vabe anu le lana so ele tai i au kilani to sua le tai i le apo le ono le fiafi o le so o le tai sua i o neanga losu fito milu te le spuru le tai o le lana so le tai o neanga ona to sua mai le o le tai i le losu spuru milu te le fito le fiafi o le so o le tai sua i manu kau hit tolu milu te tai le iwa i le tai on le lanso o le tai manukau ona te sua le o le tai i le loso le lima minute te le iwa le fiafi ana nei ma le te sua i Murawai fitu minute le iwa le tai on le lanso o le tai i Murawai te sua le o le tai i le fitu minute te le iwa i le fiafi o le so ma le hurpa tala pati o tato tono o i Samoa ea tai tono o lo mulia lang sia pe tato i pa mnyanga o tato wala manai tanto pe loa i pe taro sanga lo fatu matoro ai tau manele atu mau ia tu no mau te tono lo to te tano mai ma to te tano de what lo papa pa ti di mo le wilas yo tanto tu no lo pa uti mungo lo awa pa so lo atoa luas fu i ba le bela pa mau ina mai Samoa manon ma no le fia luas fu lima o swainga ya pno pa toa ma nei lo sulu la mantango fia ai fa mai o lo o fa malu po i nisi bainga o nutu ai pe so no pa ngai kai waka ia o lo pena po i ona fa malu pe o le ngalu e fa pua le fanti e o ma i le siva deo o se ngore nai wai kato roto rua matau po ta naki manu tu matango pe sulu la o se ngore nai pe plenty fa so making country kiss por mo spela mo tonne pai mai ia amelia fa mona tai le pai si pa o te mo ia le mapa le alu maksa maringa le fiafi mana ia amelia fa mona fa mano nos io e fa mano stino ka ma papa lengi a to tino le tama o se vai ngole na wa rapa palms the NOV Navy mai sin tau ranga mani si vai ngonu tu o i se pa ia lama ia clients tese ia maripito lalo sa po le matango fiele solo la pai mai taito ia o mo mat pa ia tu oi mo kwa manulu ale o manu mana ia se le fiafi a ba be pale ke o pon side pa ia le fiafi o se te venga na i le tala le tau mo le tala le tai venga se tato tu i Samoa ia mana tu la chalo lo pa uti munga pa ti di mo le wila o matango fia pele lo pa le li ia manisi venga no tu oi ia wa po ia por klame pa nga solo ia o tātou anga tuwai unga ole nei fo e mai aso. Ole taimele tulai mai su wale mi rute te ele tulai fitu tau tua le Radio Samoa su lima i watoru a mo. Sa venga nā tala tau. Sa mai ala pa ponga tau tō moni moli talenga ia siawa tui pe a ole tātou walanga upo. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso
mai le tautua se ia o ina pule. O ala ngā upu mamuangangana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. E le toe au whangaina le la au ua uma o na tātulanga. O tangata e ngā lulua i le uluwhanua e masani o nausu li tae ao. Ia, po se isi taimi fo i o le aso. E masani o na wha moe moe, e tori se mua. Ia, po se niu fo i e inua i ma tau mawhai. A o ia iuta li tonga vao. Ia, awa fo i se whaasiri ngā malosi. E masani la, e whaila na au whanga i le whau. Ia, po se fua. Ia, po se fue foi. Ia, po lona lava foi ie. O isi taimi e le mana o mia ai le au whanga, awai ai ni ua uma o na tātulanga isi au ngā tūpulanga o le ainga ua mua muatu. Ma ua whaingo fie o na e ina le niu lea. O i la e maua ai le ala ngā upu lea. A e tau atu loa i se niu ua uma o na tātulanga. Ia, o lono winga, e le toi mana o mia se whau. Ia, po se au whanga e tā ofi ai o au i tonu. Ai ole nā lava, na ole whaingo fie ua na o lo savalivalia i lunga e tori lau mua. O upu e whaawinga i se mea ua maea o na whaatulanga ma ele toi whesilingia pe whai iai se isi whaafinaunga. A whai o se whaatau o whale upolu, ia o na whaapele o upu o le tuua. Ia, le tātou whale upolu. Manatu lava i nei tae au, tātou te le toi whematiai. Au mai sau tau fina ngalo, ai uti talitonu, lu tātou lava vāna no fuai, e le toi au whangaina o le la au wa uma o na tātou langa. O le winga o upu o le tuua, ua uma o na māio io, o ia lava e te tau o na launga, i le tau whaia fo i se whaafingaunga i se isi o i lātou o le lātou whale upolu e fia launga. Ia, vanga nā ua fina ngalo ia e lafo iai le launga. E le toi au whangaina le la au ua uma o na tātou langa. Manuia lau whaasonga le nei aso.
E le lei me o ma o ia Yesu a patasi mai tatou fi le mo. Si pong mari o le kalesia papa tonga ke sana Amerika Samoa ma le pia anga o whanga i tua i Amerika Samoa. Vi inga tatou sanga pati patia i pea le alofa pa maoni o le li. Ka ngaipo le lao le le yaso la singa i le ulfapo ma le ulfale le malu le tatou tunu. Tua sinsino le antore tunu lau tapo inga i maoto ma lawa. Le ngata leo le pa io le upengar benga tutofi. So se tōpine pa no manua wasa mo atao. Lau so tuli o la tō whasaranga. Tau leo le whana parepu mapu si o tō whangar maro le tunu. So se maota ngā se ngase i maota malawa. Yo atu no e maro le tunu o lo o tātou wāna mana pēa. Tari tonu lava o lo o top sia i tātou whamnianga e mai se lava o le soifua lau leo tō moa tātou moa soifua turui. E ama tātou maputa pēa i le tautua wha wau le Radio Samoa. Tari tonu au li tia me o malava le nei aso le whaatasi mai o le tapa au le rangi. Tātou te langona le whaatau waa. E ama tātou wha po i o lona vi inga wono mea matatau. Po iatu ia. Ono me sili nā te saunia i le tō soifua maro tātou wola. Au i ere tangata o manatu mai ai le li. Whamaoni lona arofa. Manuia ai la singa o le ne yaso. E tō maule vi inga i le atua. Nei maso umai le au noa. O le tapirau tulai mai lua fitu minute wa te aile tulai fitu. I le tautua pa wau le Radio Samoa su lima iwa tonu wa mo. Ea, o le whaau wina lamba leo le tautua. I le ne po yaso mai lamba le tai au se pai mai po le fia le po patini po ya wale a e mo tai au. E mori pa maloma pa tai le fionga le a tau sabea Aaron Harrington. Ea, tautua uso ma no lamba. Tautua le nei aso po e tuia marunia. Toi whero ai po ima le fionga le a tau sabea Aaron Harrington. E se taime o iluma ilana tautua e masani ai. Lau tō ona tātou maputa se pa ia po se taime o le fiafi. O nei mi rute tala tātou leina manatua te foni u silfia. O iwa tōru pitu tasi lima iwa tōru numera. Lenga te leo lunga le apia po linga le YouTube channel. Ia mara tātou emaili on the air at radiosamoa.co.nz. Wha manoa. Mo le leia. Pai mani mai. Ia. A pa fitu e te lea manoa. E le o kau paonga le waa nge fiafi. E le pe o aso ia manatua pia. Ia tau whao ia paa leo sa vai, po i mai sa vai langa i mai. Hare neang sili na momo ero, te le ngano, ka ke kau laku paku, se o kou ia laiki. O mai ngofo i lalo, ko o awanoa i nai o tātou ta māmati nā, ia o wānu e male ma papa, ui kano whai. Ai lo koe maua la, ia o rāma po apa au pewa e le umia ngāru i wasfuru minute, ia koe po i mai maroko ka bale, ia koe leilo po paka ungu i ngā pora. Nāru kūlanga o iai, ia tātou taritonu i le lofo le li, pātou muawa o tātou sār, pa ingo neto sangadu o rua pā, le lofo le tua, tātou te tū aom tū baiari, pa ingo neto sanga o tūri mutai, le aso whamanatu ina o le soifua, mai o le pepe o Christmas, pero mono pai atu. Langi wha pese a, pautuanga lawa maratu o lalo i le o ia lau puata, mawhai ngā, ea, o le tūri mutai, ia o le alan soifua mai le li, mai e tātou tū mau ai, a pain soifua mai se ala maulunga, ea, e tātou te leola i lunga e turi le tūre e maulunga ane ali, e pa ia lava o ia o napi mle so, e o lava ngā taanga, ai turi matai, o le rui tauna mo tātou, a pai e langi wapese, ai e tātou stai, i le ala na soifua mai e pepe o Christmas. E umaro po e lusu lima e ko yo ku mai amaksa varia kuilaro ai le pena an set por moe lo fatu mo e mar per tu ai melponi o le na a pe poi a fe mai
Talaflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia le nei aso. Musika malie awe fefe se e mai ona tene Usumai la pese malie Ata mai mai siva siva mai fata mati mausoso Be mai lua awale pao Jesu a imiti faralolo Awala e teita falila Pera peio se tama mai Mexico Tata fiti mai sito e aina Elo omba tua po iua ita Ua le mawai lava olo na fia si vai le mali e o le musika Musika mali e awe fefe Mana ya si vai Musika mali e awe fefe Se mai ona tene Faiva le lady au te uma Le musica ua la taona uma Awala e teita e sue saupana Lue lue mai I le musica Musica mali e awe fefe Mana ia si vai Musica mali e awe fefe Se mai ana tene Usumai la pese malie Ai ata mai mai siva siva mai Fata mati mausoso Ai ata mai mai siva siva mai Fata mati mausoso Musica malie Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Alofa! A few mai, tala mai au, I le tato whane o loa o le Taro Market. O loa umalo o maua I le Taro Market, e au mai sa o lava mai Samoa. Maua le talo, ulu, e si matua I pula manaia. Maua le umu ulu, umu tamu mata, whai Samoa, ama Samoa, koko Samoa, kipsaina, mais popo, fuku Samoa, tawala.
Male telo isolo. Aile ngataina. Olo iai fo ilo fisa o le Samoa Finance Money Transfer. Mo tupe lafo i Samoa, America Samoa, ma Australia. Se tali mai ile umatu. E ma fai fo i ona fire bookings mo le fale tali malo o le Samoa Tradition Resort i apia. Maua le discount fapitoa pe a failo booking i le Taro Market mo le fale tali malo. Le Taro Market, Unit Lua Pa Lua Lima Fairmont i Otara au Kilani. Telefoni valuono iva fitu lima lua lua po le olua tasi valuono tasi tolu ono ono. Afia maua sosa Omega ka Ianga lowi moa Omega ka Sabaleta umofie Omega ka Fili mailo ile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loe whaato tonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aviai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua lua lua, lima whāwalu, o valu selau, lua lua lua, lima whāwalu. Todo petu tas lima I vatore numera ia waso fon malo le tunu sa mora tunu pele le na wa tala le tanto laina oni ngalo tanto apia polinga malungo le YouTube channel ia le ngata le tanto email now with Sylvia on the air at radiosamoa.co.nz ia mo le ia pa no pe mai mai ia umi ale po pe ka le ongo le okay o pole o pa ki mai ke o o masala ko ko laisa ka sami le ko ko laisa ia ko ka kiele ia fai mai lo na soipua ia nga fa o le tani ngol sua ma nga fa lo This is your celebration. Na no tanto leina pantal patia Ismaeli sa levi ya ma Merry Christmas o la talata que dice masi o le fia o le tau a dato voa ia male nganga po le lo fa lo sasi la ngona o mai al Christmas le o mo via ia lo patu ma que lita levi ia le na manuia lava le fiafe sina leo ia manuia foi kanga suo le fiafi ia pena foi tuna poro te sano kano fai ia lo patu mo tou I tula o I kongoa le whae ai waa o kai manu le ke o koro inga ia whae e lo le waa e o kai manu America Samoa le o karangoa kuai whaptai maptamai tuna prosano mana ainga lo ewa mai tula America Samoa ia alo whatu mo tau le moto o piapianga anai
Amanua ta to lo kan ngo ngai mo ko lenga Isaac Juna tu ya tua ya ma no la pa tai pe nga ta wi li unasa Sofia leota ma le no foalo lo fatu o to malava pena po ile sunga ya so e possible peti mal partua ya Maria male no foalo fa tai ya Maria foi Faiva le piafi so ni ta po inga partua ya Maria mal foalo so sene se pule ya pa tai lo fatu mo to Australia yo ale ya sifu ya wa lau ma Malaysia ku pe silulu Bolton o mai ya lo fatu Maria foi le fiafi ya sifu Maria partua ya wa ifi matai samu ma no lava tau tuar tato ainga ya lo fatu foi ya tolu pitu tasi lima i patolo numera patu pionga ya le pepe tamam tu man patu ya salmasina no fano yo tara maka ngoa mala pepe taitu au ngi ngalo ya hola mo hare ngi sila o pako pia me o tara o fakta ma pi yama lama ile pai ya so no to pai lo ngalo le pepe ya so sene se pule ya my niece birthday today Joyce Smith, happy birthday Joyce Smith from Ango and family in Sydney, Australia. Oh, all the way from Sydney. Yeah, Maria, let's see. Yeah, and I have no chance to line up family more. Oi, lai lo kiling ka por kalame. Yeah. Tal to line up dengan pano. Tato email api polinga le YouTube channel. Yeah, sa ta pen por stato pesse el por kalame. Fa fi fielo soi fu.
Nam do tatorina moritasi le virute padalavati Amy Roberts. Ja, la tolo maputa mai runga le apia polinga mai runga le YouTube channel se vai poi stato I meli ja malungo le tato o ia le ua ba ko mo le vale. Ma non sei puta. Ma non sei puta no pa. Alone, so fu maua. Lang mai lo sunga le wa. Tai, mo me le no ne fiafi ya saunoia. Ya, tai, ya. Pai la mana nga goenga ya fa longlong atu ya. Ele o pisila o lainga ya to man tuale sio tinai. Ile aso so fu sio tinai ya tesia. I o mihanga ya o le me ma wole fai o tinai ya so ya lo. Pai tina fifia fo ya tinai wa o dia mai ya o nas so fu ya pa mandia le tua ya to fa popo ni sia tele. Tato te mafuta ai, ia, whaafutai mō mea umalava, ia, mai se fo ia, lo holofai, mātou whanau, ia, mō fo ia, e oe tina, ia le, maarosi, whaafoina mai de lii, I tino, ia, parisili le nganga, ia, mō fo ilo maalosi, mafuta ia o Grandkids, ia, mātou umalava, ia, lo whaanga mō, mole atu, tina ia line, ia, mar whanau, ia, maunei, papaitele, mar tawa mawhanau I Marasco ia whaafutai lava o le avanoa lau sunga lawa Maria le tutor neas Papela foi whaafutai le whaatismane fiafi mrima no longa le fiafi. Ia, ai e whepua. Soifua ia, soifua. Mora molo saro mai. Oi kano whai ko pai koko lo le fiafi. Martisa. Whaafutai tua ioi. Malkaka mane ke ula be. Pa tai pa pong mai so. Ele do Maria. Ai pa pong mai pai longa bang. Ya, lo pa to ala to nga no lue ka no fai yoi. Le la bo ba ai tu si u yo nei to sang. Ya ka ko nga no lue ya. Ma nei ya. O so Maria mo ko anga penga bang. Le do ya li. La tanga to nga mala. Ta lofa ya ma lola ma mai senior stania ma ainga le wa le o la tanga tu ma la fa tai ma ni o tu sa le tau ta to mo to nga senior stania ma tu mai o le ma ne wa a ma ka po nga ye tu lo nga na fa nga le vela le sa a me se o fia o va no o ma le ma fa nei tu a sina ya fio mai ma tala mai a le fia ta lofa Talo para taito. O me le fiafi. Ma ia le fiafi kere kenye ai le inkupe. Mo le ko ro fanga. Ya. Pa mangia ko las fanga u. O sia wo o meken. Wa ko ro nga fa di ma ka usanga ngei Swanson Ranui. Ya. Meken ai fa longo mai. Ku ro ka po ko an lok wo ka fiwe ka kalo I ko ai o ka. Ya wa le Taito mo lava no. O ele o pira le sa ngomai. Pira mai Swanson Ranui. O va ku ngaki ku mai ngai Swanson Road. Ja mai laso. Mia la va tai pira a lo fa tere. Kenye la tunu. Ya wale le. A lo fa tere atu mo via le fiafi. Fa taito. Ya soi fu. Na no tanto fiafi a lo fa tere so fianga pesta LJ Lucio. Ya aloa la e mai o ia ya wo I le me lo fa isi o la ie la e mai moi se uso ya pesta LJ Lucio mlanga ku ngil ka ya im ke ko e tanu mai po le ma ta ya wa po la civil ka ya lo pa tu so mi le pia lo pa tu ya mamma ta te mo le pia Nicola Ulu Manaya sa malinga le fiafi o lo to e my darling haba ya want to hear it nice in your study la pa pia au ki dang ele ai se want to hear it ngai Liverpool Nicola Ulu mo per tu mo fa pa te tele lava ma puta mai mo mi po le fiafi se lina se osi ya alo pa te atu ai mo no falo una tu o na oi mo no falo ya le ai o lo anga le ya le li po ya tu o ya ele nu o lo tau sini o ia lau keo siano. Tate mauana mawhanwhana. Ma vai so I fōmure ola, tātou te fia. Ea,
ya tātou tū mau e whairwhin ngāno le li. Nā no tātou leina mo le 10 sekone, wai wai ke leo la mea lo pangua, 10 sekone, a leo te, ta lopa toa e la tau, a mo ma mana whakalo kupe o le tātou i meni. Pa tō fo i lo whaanga e le, atali ia Solomona Tito, stasio alo le whaia onga, sauni fo i ua mai a mai fo i a hae malo ia le au tau wina fo i sai piti le sunga le whaia onga, le au ia Tito, ia ua hae malo na Faiva, ia uta pena whaonga ina le soifua, me alofa maanga maa i to tonu o le kanana fo Theological Seminary i kanana fo le tau sang fo, ia a siona halo lena whaamnia le asa whanau i asa Solomona Tito, ia le atali i toi whaapopo nisi tau sanga stele, mo o le atali ia toanga pailolo pi alue kuri aku Wallace se titi ngangi mua Solomona manuia tele lo asa whanau a lofa tele mantou lau e kālesia e paka a Saiwari mātua whale nganga songa toi ina ia maftanga whale o ngama patua la ia no whano ia maise o mātua uma lama e maise o na ia uso mautua whapine a keriso tono e kālesia taimo ngā ruenga le fo i olo e tū lai mai ai maise o tata o pai pese manuia tele lo aso whanau Solomona Tito ia ai si lei lo whaanga na iau mātua e pele i lo loto sunga pia onga le o ia Tito marpatua ia leuta ia maise fo your grandparents Pionga te akono ia muli am solo ia marpatua ia se fulu tuifua ia maise ona iau ainga mai Amerika, Australia, Samoa Sifo, Samoa Sai ia maise oni so nei manuia tele no wasa whanau Solomona Tito pesele mori ia lo whaanga o le pulenga le Radio Samoa beru patau waa le au ona pai ma ponga tau mole pulenga le Radio Samoa ma tau tu whamniato tu wasa ifua ta maamtina o uso matua papensa la wana i whanawiti to umana man whamniato wasa ifua leso anga leile ni telen tau sanga e toi whaopopo e so ifua mo lai tātou mana tua pea bea pe tātou e whaia lon finangano ua lata o mana Christmas maua o tau se Christmas fi le mumanuia ma se tau sanga fau Christina Spaya alofa mea se matou pese Wai e au de tanga sala wa mana tumaya Yesu lo ufaola kerisi masi wa ulava le papongai Yesu lo umasai te wa afetai wa ulava le pongai ole kerisi masi wasoi punai ai lo umasai na soi punai se ala sili ona mawalalo awa una tanga salai na ia mangalo lanie ili walo maya salia la unei bi inga o te si itia inga o te ifo atu mapamanu ile tupu o tupu o ia ole filemu o ia ole loko lo wala patu noa oli utino tangata awa unei le tangata na no posala I love my side.
Eva mali pese. Malo le whaafongafonga Samoa. Malo fo ile eva ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. Se tala fia nei Samoa, wei nei stautua ma se unanga family noto mai le kampania le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la to fa le tonu tongi e talafo mol tatu cashback. Amantatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe sota mai ulungia pita perenanto le numera all watasi o walewalu fitulua fitulua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Car done and said. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui pui o le whanau witi. O tuipui pui la COVID is flu river mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamaa i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics.
Fai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Sole, eva mali pese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile eva ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson, Ole tamana tulai mai pa biru tu tele tulai valu tautua le Radio Samoa so lima Iwa tolu a mo marato maroli lau tampo inga Samoa I mauta malawa. Malawa maputa mai tautua le Radio Samoa au kirani maru tu tua oi. Hape wea tulu e mamau maru e tulu penana mau mai tautua le Radio Samoa so lima iwa tolu a mo. Toi patano patu nei vangona piapi. Le malu le tulu e meche lanto o ewa mai nei tu ma nei turke lope o le ngatare iau toro nei. Toi patalofa, toi talofa lava, patalofa la pangolonga pa ia le tua. Ia, lupa pilan pa no manua wasa mo tai au, poropa matarapatu, le ngano lava tu asinsina I maoto malawa. Ia, mesua la tu ilo ato tōna manosi e pata otolia. E so se maoto ngase I maoto malawa, toi patalofa atu, pe au mau mai talofa lava, le pangarina fo e le malu. O le tunu I te mali o tuli o lata whasalanga, tinam tō pāpene, ia te tonu langona o tau le nganga tu muso le ri. Ia e fo I mai wa lamba le na. Ia e puritua lola langi, na ele mātanga o pie, o le lano langi e mau o le soifo. Alopa te latu mau tau, staimi fo I, se lau fie le lei, lau le lei fo I mai. Pe lava na whaamanatu pēo le Samoa le wii ua so le lalangi umma le oa. Ai tua roanga I tua I le pā o lo iai ia mea tua o lo baande whaponga le turu. Mana tua I lo. Hoi mai o nāta mai ai le o ia matoe foi. E le o tele e ni oa. E le maota o lo ta maa o le nevo o whapene. Aisea o le nā. Ta mai ai le o ia matoe foi. Lopa tele atu. Lava na ianam whanau. Le lava o mama alisi o ne tau sanga. Ma lo tama mtaine tau tono lo manuia lava tau suenga. E mai se o le ua. Tu la lanta fo I taimi o mano lo umi ai fo I ia o onga. Ia mo lava se mātango fio se melelei na e lulu ne tau sanga. Papifiaina o mātua. Mai se o lau paifi au. Lau a onga asa saa. Ia o lau pai a onga asa saa. Ia mai se fo I. Ia, tonu o kane sia o noo ma whioanga. Ia, tai tonu maua le whio tātou ke smasi a lofa te ratu mo o tau, whai whaong, whai wina, ia, suenga neto sang. Ia, iai pēr le hanga le leo le li, mpamnia, ia, te o tau, pui le li, ia, te o tau, le watu, ia, o onga. Ia, pēna fwoi ngā benga, ia, mātāla pēr tātou mātua. Taimi ia te tuli moe ai, ia, le taimi le nā le tamangai pēr wa I whafu. Taimi a te turi moe ai, ma kau palasi, taimi la sau o ka mga I wherua inu maa maota, mtua maota, ai ta talo matala, au te whabai, whaangalo le maru luo le po, whaangalo le la ina I leo, e tua le lei. Ona e to e tutulu ai leo le fia, ua tali lo ti ngā sa e tau mawhai ai le maru luo, ma le la ina I leo. Tani mai loa pine, tani mai loa tani. Amel vi ingai le atua. Lofa tele mo tau, ai amel pa malo, tau mātua, pa malosi ai. Au minato o tau, to e piki mai. Ea ma matu le tupe te ai. Ea mpa tau e au mea aonga pa amnea le lei. Pai unga o tau suenga, lo watu ua. Emo mali mo lio le empa laito tato whaasi silanga I pio anga marapanga. Mai lau pa ponga Samoa. Tātou whasisiranga mua. Ia, le wau piripiri ma le tusi o le so ngā. O ne ngano sau lo minga o le tusi o le so ngā. Pātisi ai ma le lo minga o le wau piripiri.
Mawai pa le penga o Samoa sipo tutuila manua o nisi o taratu o Samoa o la ngā upu o le mtapa yoi o le matai i le whaingo pa le mlame e peo pai pai ponga maliu o siosinga o ainga selpa ingo paolo si i pa alo pa ngingo e kanesia ma le telo le ngana pa alo le umana yelo ntau fitsu talan tau le tu si pa penga pa mole na u silfia long po i nan malo le tu sa lima spolu ya le put pits spolu malangang pa lo pemo wai na le ofisa lamba le radio Samoa tolu no pa tolu Hopewell Avenue in Manukau City e mo wai monisi pam talanga tal no la fonga fia le mata ofisa o iva lo no lo si mai tolu numera tal no la fonga fia le mata ofisa o iva lo no lo si mai tolu numera ya pe tanga yane ele shop radio samoa.co.nz pai ai sau oka wala ma ya Please that to fa sinanga o le tu mano se umu o talento e seu te pilinga le na fengta pa ia masao Samoa ya o joro nei ya tainani pa i sili o le atua i so se panta tu lo tu lava Samoa le tu pele mo le silfia e sio tanto i tu mano o mai a ta sanga na malanga mai ai le tanto au ale laumus oi mai se umu o le tau maua se ipu, ia, e ui ina maa polofola, ia, ua lava, better than nothing, sini le ai no le ai, ua lava lea mo le tampo inga Samoa, ia mtato ini sila nei, pa malolo te alo, fatau sala, ua, hili lava, ea mauta ilunga, o lo tato i tu malo, ma au i le nganga, mo lalo lava, o le awhaia le tato po, tau maa bae, ma le tato au, o na malanga lea i le astolu, o te semalu o lo fa tano sanga o le a poai. O le a se poai e te tau au ina talia i le nganga whaaftai o lava ia ma se o se mea e tala whengai mo nai tama ia ma le ofisa su mai le hola le o tau club le a fiapi o le asparoi le nei o le asolusuru iwa novema i tu lae ono le a fiapi Oats Club. Balu awa street i o tau, mana awatu i a inga uma woma e a lopo i le neno, tātou to ese anu poto, monisi pam talanga papasau tai tu uu, a tala e tu la po olo, olu o fitu luo noiva, fitu whalu ono, ole olu o fitu luo noiva, fitu whalu ono, mara whalu ono, tele lava o te pai ono, te pola lafi tu la, aia. O le maptanga mai ala le vai maunga mo alo ma tam whanau i vai ala i le vai maunga whamanatu atu le tātou whono maptanga i le astona nei i le astona spulu o novema lua o lua wha a pareiva i le taiao le mauta maunga langa puaina Jason tasi o iwa Hillcrest Road i Papa Toe Toe. Mara tua mai lau la fonga, wha a mole. So i fua olu fi ngota aviata, mole lau. Telefoni olu atasi lua iwa iwa, lima balu iwa lima. Le olu atasi lua iwa iwa, lima balu iwa lima. Ma le olu atasi, toru lima fitu, ono tasi. Olu atasi, toru lima fitu, ono tasi. Pole olu tasi o balu lima o tolu wha ono. Olu tasi o balu lima o tolu wha ono. Ea maleanganga wha alo. Ole, pia o umaso. Ele umari lai o mai ali. Ole maptanga lo tupanga ali pata. Ole pa ia da inga sa pa nasi leulu a isao. Ea mana sapa apito masuafa pui e si tangata whaatili ma le maunga ia ma tautia o le whale atua. O le apaya le pelo inga le tātou nuu ia ma le fionga le tumaita i pāle mia
i le aso whare nei lua iwa November i le matango fia o numero lima Park Road i Mount Wellington. Excuse me. Fitu le fiafi tātou tāri sua fia fiai e maputa watasi wha morita o mai lau tai i le aso sainia tai fono ma le lau. Le uma. Lotu whaatai mo le sitseni New Zealand o le amu moia o na whaapoi o la autu manu o wane pa i o sa mo poto. Ai ane pa i o le tana lei o lo o tana whaauto ia ma wha una whaau lia i Aotearoa ma le fo i o manu o le tapui tea i a wā tamba le ma lo sa mo i nisi nei. E sausong tā lau ni o le fua i a pe a pale ma malanga le fua re. E fiu fo i e tau ngafa le tua bao labe a le ua whao lapa manu le tua sidi e a ma ua tau fiofi ngata le po tui ua tō mai ru mo sa moa i la tātou sa i ngā malo sa whainei. E bala ua tu ai ma le wha alo i le pa ia lasi o sa moa se o tātou pusia la au o le tā ua ai mo moli lapa o malo i whongaa. Ua a tofa nei le fiafi o le asparai le lusa reiva November lua orua wha mo le lotu wha aptai. Ia, mo le sitseni a New Zealand o le nafuanga e whaiai o le palesa SISTAC Sufitu Cape Road i Mengri au ki lani o le ono le fiafi i pa ia le balu i le fiafi o le a wei whaipule i a tea nau tu yono o sui o le malo New Zealand ma le malo Samoa whapea le tina i a whale mai le sa o le neipa moi o lo whiangai ma le mawtanga so watase pai pe au Samoa fono papautua Samoa ma le Pacific Leadership Forum i le tu pa Samoa le tai au o Faiva mo mori atu lo tau soi fua tātou pedo iai i le a e manui o la tātou sa i ngā malo ia, ma le nganga whaaptai. O le ua mai ea, se koe ai kasi ai le sipa malama lele po ngalo i sipa sisilang. Pup. Oi le ua mai, a ma le nganga whaanduano. Ia, pia laba yanga i ai tari tono e poto tau tai sela nātu i ama whaamue moilo nganga ke sano ma ngalo ai. Le au penga luenga le radio Samoa e tau mpaiatu. Ia le lava le tano e lau fonga fia on mātou ofisa le oiva lua no lua streama i vatori numera. Ia, sa ili ai nisi o mea fia maramlama en maro le sro i wha silanga e aona songi. Ia manisi o wha silanga o silfia. Oiva lua no lua streama i vatori numera. Pete su mari toro no pātono Hope Avenue i maro kau. Te maua le leia ana tautua le radio Samoa. Mana tua le tātou tusi wharupenga i lo toi lima sputa la, fitu sputa la, mele nganga whanalo. Mori whamalo, mana whaaptai, porenga le radio Samoa, whaaptai o le alama o tau. Mama i atu fo i si ura nei tau sanga o lo langolango mai pēr malo le atunuu, tātou wha a silsilanga i lewa i aso le maasina mo le tau sanga, me so nei tau sanga la pai. Wina, whaamnia le atua, ia naua silfia tātou telefoni e pala au mai a hia mana tātou tusi ia nisi me pe silfia te mano tātou. Tono lua minuto po te ale tula malu tautua le radio Samoa su lima i vatoru a mo manatolo o mnuia mano tātou. Tono nei vaenga o le fiafi o le astofi e por astofi lua su mano November lua o lua fa. Koe fiaso. Umarestona. Se mua le asasa ma le whamantunga ia male a samu mo po le te beni na usi pia te beni ta penatu mo le aso Christmasi e ala so i fu ma sia pa manatu ina le Cristiano lana fa nau fa tu pe ta to dia tu danga le lo ta to mtai ai lo fa te atu pe la ma puta mai ai lo fa te atu tu le radio Samoa au klani manu tu oi o tu no o mamau Malo tu sai le so tato mria tau tai pe o io tato sa
o tātou whātau mo awa atu le whai ingo nei tau sanga i le pile mōro tātou tua. Whatalwatu ia se Elina se osi i malena. Poano pe po ia li o ainga para amo leo para tangai ia manuia po o tau i Alaska ia le wastopi mātou e solulu o tau. Whatalwatu o whatu ia Maria Belfetti ia lo whatu manuia lau tā po inga malino poalo Maria ala Faiva te mare ainga nei por patso mi nga venga ta ele tole pa yeli pele pa taiti na mare ainga mai e sini Australia pa tai sina leo ala fatu manuia le fiafi vita le faniko ala iba ala vala fianga tu torang ala pai ala fatu vita le faniko ala iba manuia po le fiafi a jo nisli ya lo pantu tonadina gasa ya pena fo ya la to o lo fa pena ona ma futa mai ngale apia polinga ngale YouTube channel ya familia le ri maria ne fiafi ya la tua me uma le lo fa Male mafa
Sole, eva mali pese. Malo fa fonga Samoa. Malo fo le va ile musika. Radio Samoa number 1 New Zealand akoa. Sipso. Yeah. Senga lau mafofa sili ai whai ka na ku waku oe ke alu loa whamau lunga whaming ka ngofu ma whai se ka whanga ka maka kua whakasi whakali ai le whawa ai pangale Salu vale lo kamua opo Au kelko Eki pule lava oe lolo Ai saulia ingana Au e ke alua mau Mai manga kua figa si o mau Losa o lo tomana Ua umata Tomana,
Falava, I'm Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. To the general, so gas got a bar. Yeah, gas ari guapo. Kia mea. Lue ma ilalo. Lue melo lima. Lue ma ilalo. Lue melo lima. Ay. Ese que kuele lue ma esiva. Awa omamile kaika. Efa ongamai ole musika. Oka cosa le fai meika. Awa feel like the lue ma se ole ngai kenye. Se mamile ai. Te ongare eke faile. Awa ese ngama a oila lukanga. Ole siva papa. Siva po imale natal. Ese que kuele lue ma esiva. Awa omamile kaika. Efa ongamai ole musika. Oka cosa le fai meika. Ale ua yei maa, sole ua ova kele oloka. Ba aile o kingau, ai a kiri ai ua efa pau. Se Faiva ale lei mai foi, o au ngei o kele koe foi. A o mami foi lea ua siva, on ka ko o kele koe ika. Ese que kuele lue ma esiva. Awa omamile kaika. Efa ongamai ole musika. Oka cosa le fai meika. La mami siva mai. Uanga o oe la upele. Se kilo mai. Uanga o oe o la upe. Plofua rosa. La rosa. Sala le manoni. Una o oe o te wina. Da. Ese que kuele lue ma esiva. Awa omamile kaika. Efa ongamai ole musika. Oka cosa le fai meika. Eka nga siva mama, lo tolo ia tau tuana. Tau siva fofua, olo o usiva tu foi o tua. Awala vanei e vave. Faatali mele tata vale. Ole olo o fai le oloka. O manere o koe fialu le palola. Ese que kuele lue ma esiva. Awa omamile kaika. Efa ongamai ole musika. Oka cosa le fai meika. Kau elo kawale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma wai so skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta avale ma pa utau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se tu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness i le na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afafonga le Radio Samoa i nei fa abitoa. Talia wins quotes Q cards maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua o mo le fale inisinia. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, mo le vainga o so ngase pe amana o mia, e whaatino e fo i matuipui o le whana witi, o tuipui la ko witi sfuluiva, mo i la tau e sfuluan tausanga malunga atu, whaapea matuipui o le fulu, pala au telefoni, 255 iwa valu, mo so wanoe whaatino ai nei au nanga, o fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald, a manrewa i taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics.
Isilia ma le selau fale oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. Ele atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nui telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai isa o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala o mai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Eva mali pese malo le fafonga Samoa malo fo ile va ile musika Radio Samoa #1 New Zealand akoa Simpson Shake my love, she vai fai le shake. Gang all capi se fast name. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lava everywhere. Shake my love, she vai fai le shake. Gang all capi se fast name. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lava everywhere. Dum dum here, eka dum dum there, eka lava everywhere.
li. Li mai kinge, li mai pea, li mai kama, li mai pea, li mai oi, li mai whapea, li fofole saure e vailanga li ale li e la asumea. Li mai uncle, li mai auntie, li mai mama, li mai papa, li mai oi, li mai whapea, li fofole saure e vailanga li ale li e la asumea. Li anga ilunga, li ilalo mafatofa. Awale pupule pule oi lali, holo maka maka mai o daddy, mama me. Li le kai au li le po, li le fai mai say hey ho, pule oi lali, ai sa oi pai bau. Li mai kinye, li mai pea, li mai kama, li mai pea, li mai oi, li mai whapea, li fofole sa oi e vailanga li ale li e la asmea. Li mai uncle, li mai auntie, li mai mama, li mai papa, li mai oi, li mai whapea, li fofole sa oi e vailanga li ale li e la asmea. A faia ke makua o le asa me a fai, o le kaka fie pe le kau susu povi, fe mai e ale povi, se suki au, Li mai tinge, li mai pea, li mai kama, li mai pea, li mai oi, li mai whapea, li fofole saure e vailanga li ale li e la asmea. Li mai uncle, li mai auntie, li mai mama, li mai papa, li mai oi, li mai whapea, li fofole saure e vailanga li ale li e la asmea. Ole si Mario to whanga neke, ia me spoi, papianga mai a tōna I matia juna mai loa. Ea, bea po leo so ia, renga ia le aso sau fo'i, po tasi sau fo'i, pia band, ea ma le sunga sua Felice Mikael. Matango vole pia, ka tongua, mo bebela ka kua le kau manu ru, mo le pia, kamanga, pawan me polele, kau po ia ke ua whainga, po se a au, te kau I malpusa, aisa le songaru le pia, a pe malia pe on baku, ku lunga le se kamakau, ku lunga le anga male, ia anunga I kua, anunga I luma, wala manea, ia pe pi lima ho lele, ia pe ke whako ese, ia wale mai, lai tua, lai luma, lava maka koe, ia me vola songaru a pe, alua pe kiki a kor kopi te por ko mo wale pa pe yang sa po je jo pe se ma nga yang sa le pe o kamaranga ka pa ke I le pe ngai le pe se ma lo ngai ma tu ka ma fa le pai pai pa kamanga le ba au le pa ngai nga lau sprite po le ko kola ngai le pusaisa le kam pai sa sa le pai pa kam oi pa pe se vai ele sang pe o me o le aloi ku pe pa ko I po e oi, o le pautua ngana tu mo le soifua mana o le e mana tua o le awa peka ko awa waku I cases, new cases le taimi e shori e le alu nalo alu lunga I cases, new cases po I o le COVID la awa peka ko ma le po panga ngana po le le ai e whaai tete I alu lava mai whaai tete le me ke anga I lea pa tonga lea pa pia fianga e o lea pa tunga ia mespo yo no panga lau tele mana tua fa ngale tali puni fonga le na ali fa fonga le tino po lau mask nga o ke ma po e fa ngal kamanga ia o lo so fo ma ta fa pe ma no sir pulu ia pe ia na pautoina fa ngongo atinya fa fonga ma ta wala le radio Samoa ai ma ta tele fa to wina le mo lungo le ta to tino na ba sia la ba wa ala au pe o le upu le ale suno ma ne lo pa ponga Samoa ya lo fa Italia na me so fo ma la ita ia ai manatua na tusa tatou na me le mea no fale o le poto fai mai e ma fau tonu ai se vale ma ngai o fau tuanga
Ma ai kele. Pe lava tātou te anga iai o le lava e tātou tsoi fua mola ma COVID. Ia e maise o le tele o toi ngā virus ia e lapata ina i tātou. O lo papena na wawai mai. Ano se me fai atu e atu wane i pe pole tātou ai po pole o le tali a te mō po pole. Pa pe o atu lango i ai te whalango ina loa wale atu tōna maras. Pautuanga ma I love family doctor. Pauanga le awala i wisawa e te tatalo ma e ku i runga ia mea le wa aile pau ma. Ia e lori tatalo ia ma kaki e kia atu loo tō pa ia mo tō manu. Nga i loa le po peke kua kia le wali po ma na i loa le po peke tua. E sa wale pa tonunga oe e ore po ma. Ia mai pia pia i foi. Ia a pa pe ma ia fo le kulanga ro ia. Awal popole. Awal popole ai pia na o ta mai longa se ngasi. Ia wa ngo pongo po pa penga e ke u mani pa ponga na tunu na wa se pia. Ia le tanto wo e vai po ma a pa mai au mor covid. Alo no po se limaso. Malo limaso lo no aso ko le fai lau test. A pa so a ko se ki ka ko fo ia back to normal lo tanto ma alo nga wenga ya me se po ni so to langa wa lai fo na o lo sta ia no metau piango fa ko tal for vason te nei o le fa longo mo sai esse le mani malo waso to e mo fi te mo se me le lu manto lo fa longo na mo sta ne fa pe fa to no te to nga io ai sta il me le ai fa ponga mai ai matango fi mo oe tato wo va te sia ia lo sa ini lama ia nisi foi o ngase wa nga tu fa mai ia to te ena mai tu po le fa kari ai ia o se ringa tani sel fa mo au po pole tato mana tu o lo so fo tato vola na mai le tu ele e mai stangata a sa wana tana fo mai fa mai se ringa tani sel fo ma au le po pole a po pole o la ya ba no mo le langi ti sila le li po fe nga e lo sa e ling o le mele mo ta to ka mo lo o kensa o le oti na ma a o ba me mai o no wa fe mai po pole o be woi ia o le aunga le ai tu mau ano fa tu mai alu i le a pa nga sa ba vali ia pipili, pupula tau waso, whaalongo in tutuli, mai supam tu langa papena. Eoi, e makau kia, o lana neke pule, sa iri le li. Sa iri po mai po mai. A pai mau siringa tani seu, ea, ai pere po mai whaatai, kalia lau sau nganga o mai, ala matou fo esa, matou sa iri, iri po mai po mai. Ai ta talo alea, ma ta tana lo pingalo le li. Pole o le lia pai o ia se ngā luenga o te toe au ngai o te pia moa le ola. Pau ari au upo te aro le li o lama lea. A pai o le au ngā la o ona whai lo fina ngā. Mai e se lo fia. E te moa lo fia. E te lepo pole. Le ala mo tau mai. E te alu at sa i le li ma e tau tino le li e me te whai a pia wapea toi mai li ola. Ai le pa pe le mo le ola nga ko nga pa nga lo i le mana tua o tau ti no nga le e pa ma oni le la la ba le ti nga ma le sa no ai le ia te o le tau ti no nga tanga e ma sa no le tanga a le tau ti no nga le ia te o e ma promise le ia te e tau nu ya lo fa te le atu mo le mala le tunu pai ore ato toa manosi whanongo ina ua la ngona le tane, la ngona ia le niniva tu lou ti ngāra tino anu po mai. Sa o le pemi dokta whanongo ea pe ave po oe whaile wha anta manisa tūranga. Ole me kwa fia e le lele pai o tonga piti. I lora ngopo e le isa unga ruenga pepe me ta talo mau ngā ruenga. Lo fa tu na to lo ato to malas so mo tanga se mo to malawa fa mano longa le ia to ni so ai ngo fa ngai fa no ha mai se le nga ngore ri ai nga fa no ni se pele ma tanga ia ua
tā la o no le mana au pa ia, po ia tu ia le nu e le to iai se ti ngā, e le to iai se tangi o nā le pe pese ma le au angel, a le pe mai tana tore tunga maolo iai le oli ma le fia. Ia le i mea ma lola ma pa aputai. Ea, umatana le tātou leina, ea, tala noa mai foi, pai unga foi, anga atu pai unga nei masina, ia upuanga, po tā pena foi, sa wanga i atu, nisi o tunu, amesi o tātou tunu i Samoa, tai po neu tā pena foi, pai ngā malanga, ia siasi si o tātou tunu, ia lofa le li, ma ia whaatau nu wina i le anga le lei o le li, pai ngā malanga, e o atu si o tātou tunu, manisi o atu nuu, ia whaamunia le li, i whai ngā malanga a lo pia ngai an maro tātou tunu ai o mata tātou leina lofa te le atu la tō runga la wana whaamore mole a wale wha ngai ngā telefoni tā ua le role le mō le i pāsia mori kamakau o ngā vale a ki lia anu roa ai le o le vai ako fo wala o mū mani mori angai ke arua le ai toi sisilantu o mū mau kaunga ku ai alano o fautua ina ke le ropo ina saul kamakau po ina saul nga vale po kamara feo ai po le va le langi mala langi to lo po ngana pa ngai na lo pa te la te to e malo ta to para ta to venga todo que tu ta si mai to na para na po ni Time
na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Mariner. Mau pelo litio. Ile Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Ole te pere tona mai wha, biru te wa te ane tuna iwa nau tana tātou leina. Wa tala bātou te lenga ne rali anau a tala ba ea ma na yo rātou a inga lo ma puta mai ne whianga o mai tele uta ea lo bātou uso. Tai nau tōru atu whainga malanga lo mnia i mātou pāne nganga, so mai tō ina maputanga, marapatu ea na ia, no whano. E me soni mano ne kālisia pākāsai wuri o mnia i mātou. Ia, wa le maua lana mako paki kai au, ta maa o lea fōi. O le kālesia pāpu tonga ke Siana Amerika sa moi ruri, ta maa, te ako ngau ka maa. O le na whainisi au tua tātou, na i o tātou tina. E sa oa, e au wale ngai lau tina. Pāputari tina ngā nuenga na ia, paitua na ia, ia mai tāpenanga fōi o le whamoe moe atai au. Na e ma tātou whēro i ai, e o e pei o le ono le fiafi. Si koe ri one computer po le ono po le fitu, ia te mā wai mai. Onge misia lea wano wana awa tui te mā le tātou e kāne sia, te mā mātua, te mā rai titi, te mā wherolo, ka mā rai ke imako, ia lau tari e tātou le fiafi, le ngā le taxes, e pai e tātou Pia tai au ke simasi, ia, whamianga mai anai tina, ia, ua i fōle tau sanga o ngāri wenga pai, whamitai tēne lama, maputanga tina, ia, whaman malu wale tina o ngāri wenga, pai tue ala ia, whane au ngā, e mai se ole maulunga o le maputanga tina, la tātou whēra i ai tai au, lea lofa, maranga leo le mitai, mo mori ere tō soifua, mo tātou wona. Nau mnou tātou leina, mā lolo sai mai tā lofa, Tala pala panga kai ko bola sunga le o pala panga ko kaurangi balo se pola balang bakat. Marole. Ma puta mai le fiafi putau o ama. O mong pai le pti taimani. Leo o ma le ingwali pki ko lo ko. Sorry, nga ise ulo pai e po se pki lapo. Zipki lapo. O le ki o le va pe o sui o ai masanga nga pe mo ka mai pki bani ma ponga le tulu ai ma no o le tu le tofi o le meta o e le fa pe te to ilano e putau. Sa le ya la songa le o lo man ma lo. Ana wo mba simba panga ulo wo fai simba panga mba be ai. Ui ka lo fai. Simba panga ulo la kimba se isabo. Ya vi ia le o fa mnianga pa ke ngofo fanga wo le kuanga lo bokwa. Ya ma lo la va fa. Tai o molta no ta. Ka baki ba be ai be bo fa pega. Ma dai. Mai bukin be bo fa pega. Singa suai a po ima singa koko sa mo le te. Skolo skinge ngo ka ba di fo. Ngoi ma lo fa. Tai ya mo la no tau. Lo fara. Ya pula o e po se kauloko po se pese ya abelo fa ang. Ya la o. La pese fo le tio faidua. Le ngai ko kuri. Ko kuri mo kai lo ko. Ia se uma. A ve lo fanga la va ko lo fanga kai ko. Le mo la no sa no mai. Ga kai ko bo abongo. Bombongo lo fa la fanga kai ko ba fa ko fa lo bla ngari am se ko a. Am se ka ba ko ngamba ko ska ko ko. Lo fa ko la sunga sa pra le ba ese fa ko lo fa man fa lo. Lo fa ko sunga fa penga ko ala fa manda man falo lo fa ko sunga fa penga Filippo ma dei ku ka songa le ka le sira seleka lo sunga ka ba ka fa se au ya limba se Filippa apela sunga fa penga va ele bakiva ma fa ku a crash apela sunga fa penga ka si fa ma bidiamba apela sunga fa penga ki pa malika sunga fa penga pinga som karsanga apele patio failua mbaradi te marfanga lo faku le patio failua
Ape ia kalo mbal fangau ia famungala limba mbe famungala limba mal fakua kalo mal fangau. Ape fa bo kalo ngafam fakua ileng. Mal fangau ape kang basambasi kai badi de vai. Ape kapmbanga ia peka kai badi kapmbanga ia. Ma peka mbanga da ngadi mbang fal ape fakka bale vai. Ape kai badi fo pau ma pepe. Mal fangau ape to malatai paulo mal fakua ape bailaka mal fakua akui lo ari soka mbahana boa mkinga mkoya bainga lo faku bainga ape mambe piko kishimas ape lo si ma fumbongo karsa Ape songiero fa makawara, ape kai badi ba fusi mahelen, ape kai badi kalifa kobiki mbalieka, ape kai badi ka ein bakupora aloli, kai badi singabe mbakele pule tiu ato, ape kai badi rote mbalfanga wolofak, ape leo tambologa, ape isa akum sembang wolofak isa akum sembang. Ape le balu seengi basia lo faku le balu seengi basia ape isiki le faku isiki ape le balu la faele ape salonga vatua ape ai ongo achapeka mkangalo papuise no lo fak kai bari bai kau kai bari kongedio mahinde kai bari lo fak ape bale pe msuri ka oskadi elo faku wipkam kai bari ape le au badili ape ya ape ya kolpai mba vai ape felfangi kinga ya felfangi kinga bakua felfangi bakua vai poalo faku wipkam kai bari fani me vai poa ape ya le fombaki ba iseka barfanga ape femba pida barfanga ambisira ya tebi mbalidi ape ya akalua mbal lofaku akalua mbal fotai lofanga bakwa kauchefum kai badi pebika ambese ngiu kai badi pita barfanga Mese mbalai ma sabuel kai bari sabuel mar fangau lo faku kai bari mbai kau ape tali mbai fangau ya tani mbai fangau lo te de panga kau ku le panga lo faku so se la lo vai so se le pa sabai so se lo bonga so se le pak lo faku kau se fom kai bari pebika lo fanga bakwa kai bari pebika ba kau se fom kai na kai ko bolo abongo Ria po tau ma tai madi. Ia fa kai la bakai ko. Soi po ia. Ma no na mana sai mai ta lofa. Ka lofa ku lo sunga. Ia. Ma no na ba. Ko ringa mai ia ma. Ringa mai ia. Au fionga le au ma le paitua. Ya nili ma no falo. Ia. Ia po le awa fo. Pa tai. Ah mai. Oi ke le puro ko. Ia le ri, pa tai lava silo mo so fo nuia le au ma pretua. Ya mai so ia na yo luano nei tu o ke rope me so ia te ro nei. Ta tono no sa ni fo fanga malanga mo sa mo. Ah. Ya, o se kulanga lo fa penga. Ma no fa tai. Ah, okay, o mo so fo mo lo malos. O le ase. O e longa mo so wa mo. O le ase tai mo sa tu ai le atu ale panta Mane, ele papia su o e loa pa mana upole tunu e ang tonu lava manu o le siri ale au. Ia. Ia, peo le ala. Ora kausanga muni leng o e kua o le tuafe du furulua. O ia le o mamau o. O misi kausanga leng kengi. E sa ola, ia a pa peo si ka tamai ai putau fai mai o le fitu spulu ngata ila ngaru zamo. O jole. Ia, oi pa au kala ia. O ko inga nga, o ke fiti sawa ia i pukau. Ia. Wa sa u kau make fa pau ia se
wa ko e ronga po ke le o mau ki ngoa po sa le au mua so le si un pico po fea le si un pico Kambol lo salako. Ya wa pe nga o mafu ngai ma ki nga ya kai ma di nga wa ki a kongo nga le ka le si nga ye Vale. ya fa ko ki le ko mo lo wa ngo Ya, le sa no ia ia. o lo fa nga Le au. e mo nga mo le ku le nga nga fa kai ma fa malo lo sunga ku sa malo ki ke fo ngi to sa so Tai. o nga o pe senga o le musika o ka ma kua le ke funga inga mai kai mi huma ki ki ke ese le pengo lo ese mal le ki Tai na ba, le au manini. o e ma le sunga ya sau ke ru o mai musika fa ko fa ke pai au ma ko sanga wat ya e fai foi la vanga o savem se mangula nga fai mo mai me ka ki dai ki ui vi la la ringa pe se foi pa o ngeo po ari ka Dia la ba. Sau no nga le au. Au ma o lo fanga o ke manga o mia pe foi mi kai le fai me nga foi le fa falangi e por fa se foi Mi kai po misiduki. Pia mi oyo mi siru. Ya, se kampai ai amor mole le au. Ya, ai mo mori ke la ko ro fanga wa ro fingi ma lo longa mo nga longa fo ila sa kai au. Ya la lo si le fie de ko al kama le langi fa nga kia o ko fanga. Ya. Avange i afula ke de i fu ka ye o ko. Ya mo le fi mu ma le ma lo sir king o wa fe au ma longa la sa kai au. Ya. Ai fa pe fo ia ai wo mai matangi nga o le ko ka lo ko ke ni fa se ma lo longa. Dia la ba. O se va ngai si uso le o le asi le e neudin. E alo fo ke la ku le si a o ma lo wa finge a koleki. Fa muele ko fe au ma longa ngai aso. Ya, ai mai se fo o e la ko si le fier ngai ko in. Ya. Alo fo ke la ki o ko. Ia fa muele ko ya ke o ko i ngai po ia fa si le lo fa ngai lau songa kai ko Tai la ba. Ia ku kai ko Au. a ke o malau kiu ke ngai po ia mai se po yo Lili. o le kinga le ainga malango falo ia pa pe nga mo se malo longa fi de mo ngai po Tai tele la ba. Ia ku o longa fo ia pui ma le ko yo ngala uma ia ka ngu ma le ngui le fi de mo la ko fio langa fio Tai. ia pero swafa ia na mako wala wakule malanga nga fa lo mal ka ko fe do ai fo isikai me ko kiu kai Le. pa muia le ko ngai po so fo ia ka Ya, le masa sano. ele ia lo fo kele Se o to fine. Yo isi uso yu ka kama o You got what? Niu ka puai malonga sianga manga mea Niu ka puai alofa kele aku ya o malau manga me awang ifa pe wang alo ele yo Ai. foi singa maku ko ngalo me alofa kele aku ya ko ni ka puai Ya la lo fa mai Antonina po i mai West Auckland mo ole. To ngan ya kongo si ku fingi ki a kongo ka ranui mi sianga fangau ya ai mai se fo ira o kama ku kinga ku le ki o e pukau makai marie ya masken kiki le fa fangi pa pe vol como kiki le vai pua ya ale misi ese o lo simi le ko fa no ko po nga fi no si po pa skaya simi e ia ngo fa le kongu ku fingo le awe vai pua ya ai ka pua e ben mo resi ka ya o mga ola ya nga le kwa ba lupe o etanoa ya pa venta ya alo fa moro lua fianga le au ma pa ta lili ma dia mano longo le po fa sai fu ya ai la pa sai fu le la ku le pese le o le pese le mo na o mai ia tananga le lali no ta la ba fe mai ya fe mai la o le alofa e mai ka upe ya sa pa ta le fa mo nia ku ngi o kinang la ba tu mau e le siria ko le fe mai na lo nga alofa mai ala manu ia mai ia le lani mai sa mo fo mo lo fe ngai lo ni ho ma tu ta to pe no e se aso ia ale la walu e
e ngul kai ki io ai ka ngwasa wa toa ang io pa mo nai tinar ta to ka sia ne nani le la ba ku le pese le mo nga o mai ia le auma se no pare tu e alili no fare e mai se fole a tolo tato tu no lo fa tu taito mai o tamana o tina kano fai ia ia fa malo longa le ia te o to lo fa tele mo to lo tu tele pea ia ta wasa mai na suor tai hao e o mai nefia ia bi ia le li wa pe mo e fo inisi o fo longa mo to mala e lefe siningia le lo fa le li tu maua e wha maulona no whai le tu la fo ia fo ilo tau soi fo mo tātou wola tātou tau mwhai mai hi oe hea e monga i fo i vanu whai mai e tau nganga i fo a lao le wha moe moe i me whetu leni mai on tu whesili leo langona ai whai mai so solo tātou manatu aisea ua vai vai le whatu atua tātou tu maua le whatu atua i leri e maa whana tātou whorang pe lava e maua mai ai mai fa ponga mai fa tau ba au taito au ki lani manu tu a oi o tunu e mau tanga sengase mo to malao na yo mama na yo tinala fa ngani to tofio le tua sa mona lua le atu pasifika manitu mai lo tu sa le so tato mria la mana yalom fa na to ta yesu tato sa ina ia tato fo lau tau no ulfa mo le ngon nito sang au turi matai lau Cristiano le aso fa moina na soi fua mai le pepe Christmas o le fautuanga le Radio Samoa ma le whaaloalo e tatawai tato turi matai pea le ana na soi fua mai le pepe Christmas au ni o tato langi fa pese pea a umar tau sanga wa uma e ngaloa on tato e ofo le lunga ai tu atu pea le asa me alofa le asa tato me alofa o la ua mai alofa o lo loto mo lalo ma le loto e mama fantali e le pepe o Christmas alofa te le atu pese le na o mai le penga ya le au ma puto ya lili e na soto ma pese ringa le lali no te le ba mai Samoa e hape mai le alofa Guten Tag, alle miteinander, wie gestern. Tanken tasse, lise su desen, besantelen. Først Islanden, aber der Pacifisuen. Iselensu, representeren. Iselensu, representeren. Germany. Germany. Es war schon, sei alle tschüss, an das Freundin. Auf Wiedersehen, die Deutschland, Germany. Tschüss, ist zu mir nicht, der Ramaland. Ramaland, Samoa Surak. Ramaland, Samoa Surak. Guten Tag, alle miteinander. Guten Tag, alle miteinander. Guten Tag, alle miteinander, wie gestern. Tanken tasse, lise su desen, besantelen. Først Islanden, aber der Pacifisuen. Iselensu, representeren. Iselensu, representeren. Germany.
Printen. Auf Wiedersehen, die Deutschland, Germania. Citizenship is suminet, der Ramaland. Herr Ramaland, Samoa Surak. Herr Ramaland, Samoa Surak. Eva Malipese, Malon Fafonfonga Samoa, Malon Fuideva ile musika, Radio Samoa #1 New Zealand akoa, Simpson, Germany. Gott seniese, Germany.
tolela. All right, Dr. Roman, that's in Panamana. Io e sau kasiala. Aptai pena uro le mawai io le pia più tau ngai pa mastau tua la ona pa tau va pa tar ba ti a Mark Levis e mas foi I bon e am la to ainga ia leo sina leo ma ainga pa te lava ai fo I alo sina ati mai Merabet ea lo patele atu manuia fo I mano longo nepo Christina Bro ea ma la tolo ma puta mai e longo le apio fo linga ma longo le YouTube channel ai mai se fo I au kilani ma tu a oio atu no mau e lava e ma ua mai lo fa tau ma a lo fa tele atu o lava na yalom pa nau te tonu ele eias pui pai asa ma se mau tau pai lava ia tau tai ina ia toa atu o liu sa e pisi ale sami. Pe mare upo ale tunu u e poto tau tai se la natu yama. Pai wa seu ta tonu tai. Lo to wanganga ke siano te ma ngalo ai. Sia pe tatou I le no nofo perpan o le pina ngalo le oro tatou li. A lofa te atu. Mnuia mano longo le popti e tatou I awa lofa le ri. Tō wha moi fi le mulo nanga le lei mo le aso tai au.
tātou te langona lamba e whaapo i olona bi ingai me sili nā te sau nia lo tō soi fōa mono tātou wola. Miana i alam whanau sau ni atu pai ungo suenga, ia i ailfi le mū mo le anga leo le linga atu le poto, ia mo tō umalama, ina ia i umalamia o tō suenga ma onga le neto sanga, ia la lava se me te lua sele lava, fia umatātou, ia alofa te le atu. Manuia malolonga le nei po, taitu taloto le au na soipua, mo iha manuia.